Modimo wa me o ile motlakase o. Yes sis, Eskom. Oh Jesu, tshwantshanong re eme 4 hours gore o boe. Yo Modimo wa me. Mme wa nthusa o itse ka gore monna wa ka o masho ga o ile ke tsaya sebakanyana go mmona. Kore tota ela ra go iranyela motlakase o ile 4 hours ke simolola go aba ka 8 gore rone o yana ke bokae 12 ke ya go tlhole ke ira nako tse fokolo. Kha monna o batla dijo kha tota ela o itse Eskom la gore tlhadisa go le kana ntse ke sa arabe founu ha e tsena ha skwejane se sa metse wa nkomanya o bua gore ha ke arabe founu ka gore ke tswa go jola. E bathong Eskom bo Ramaphosa ntse go te thoma mena segat thoma mena gore o go tsosa dilo kwa o go diga dilo kwa re go roma gore o go tsosa di main switch kwa go di officing tse di tona kwa wena wa di tima. E bathong ka nte he motho hela thoma mena ka nto a go senya. I should have known no itseng nya bathong he vote ANC tshwanetse he bathong kana tshwanetse le nne mo ke na kwa boikokobetso ela ha o le political party leader he especially ruling party tshwanetse o ya all out man gore o bankanye gore o tla simolola gape masepa ka gago ka selwa masepa ga go a tla simolola gape ka junior after the election a kere he ba gaetsho nya